Onde mpara itete na mbere kwanda nkunyogo ntu mwanya mwanya nthigurune ya Kenya ntereti antonyire chukuru ni chionekete kuringika nene arito bakioneka gutira chukuru ni untu bwa wagibwa bya kurea arimu nande ne bakorombo tethio bwa mpwe gutigira na baraberigiri kuthithia kigerio kya KCP batiremwa kuthithia magerio jau bobwega kumania na gutira guku. Nicholas Chabari na Chionkuruki. Environment yongwa ni na mite muno bari yarukire thanyanya batiukinya na kinywa bolele kiani ne bamwa baina utheri nontu batigomba inyo setha nontu bwa mparera benyo. Ino ni chukuru ya primary ya Kilera, ina ni imwe ya chukuru irairentere Egembe North na chukuru yinyirikite bonene wagi ibobya kurabwabu yinyirikite anto obaingentere ino tia Egembe North. Mwanka athaino chukuru ino yithagiro yina arito ankuruki ya 500 igita aria gwithire no ende mwanka athaino arito babako ya chukuru ino batiokinya 300 onto bobo konaniria ati arito baingi baurite chukuru no onto bakwaga abya kurakinya maturani babaingi betire kwandikwa na kurithia nkamira kurithia ng'ombe kenda boneria raukunda nonto mpareni ba na thina inene saiti turari muito gweria utumba ukaba silivers lakini absenteeism ya ritwani thina bangi bake yarukiri thanyanya bakare monusoka nonto bamparere rikuo. Class 8 as per yesterday around 8 pupils batariku. Class 6 20 bateku na ana beto nibejaga lokere thainya bakambiria kugwa nempara bakamama thainge ukethira lokera wathi classini waoria ni kung'aniare okero ateku na ne bakamataga inyanya kieu lokere mbeta skulu ngasemania nabo nkagia manto mako bera ntona ntena gya ko bateria nakyo beta bendia nikenda bona gya kuria the following dikenda beja skulu Classini ana barekuo onto ana bakethira bainya 30 ana 10 no bone ba mamiriteite werio mukirio kona na ukira nonto na ukiro murie sababu bati wolelia utekio mwana ushika nonto inyama indie kerithirwe ekuraya muno so ende au is a challenge. Bakiromba thirikari ni bumerie eburempe gutigire kureta abya kura chukuru ne kenda kinya ana bakirasi kya bithandatu wa mwana kya binana baba eterete kurutha kirio ya kinthiguru baithiro bana kanya kega kuthoma na kuthi na mbere na gukuruka abwega mwanka thaino kuringana na arimu bariuga ati kinya ana batikuthikiria bwega kirasini nonto bakwithirwa baina yura na iba kwenda abya kura Kilera nonto iskuru era endepio na erinara kontu kura ko ina mpara saindi ndene ntunene wondi te skuru enge enyeli ya skuru ya Kilera kwa hivyo twaromba buru to asia kinya muntora wethro aina nkoro ya kwenda murungu kana ya kwenda otethania atethie skuru ya Kilera na njira yonda kethro enio kinya muntu ethana kimbo kimwe na ya nenya nusu ekembo ko skuru eje kenda na babeto bariteni skuru no ndo bwa itara kerio kenda performances ya skuru eje itekename itora ikarie itare onde nikenda tukomba kuendelea skuru ena mugongo yoyo wetu yote na mbere tukona musanda kwitikiana bau no be skuru na bakendelea na mathomo okuri nogu nabo ende igwega bamwe ibakinyite entere echali kiao na arabatetheretie akariba nterinu wa mwana chukuru nikenda ithi na mbe na kuona bya kuro kinya wethero bya ntugo inkai na bathi na mbe na kuthoma akaire bakiuga nterinu kira gikwendekana ni ithirikari tigire gukonekana rojero kurima nterinu nikenda anto bathi na mbe na kwiguna babongwa tona thine mpara ni nyilite antu betu ba embe muno kutwasagwa likiao nikenda tukopa kuya kwa tumora pepe na kavenchi tubira bingi tutete tuibatwe abiashara na ntubara bangi twe nabo nigera tugumboteria tubetu atikombe kwe baba kyandirika ninya nimpara iwoleria ndi inoru ikia kona ruro kwana antuba ntutea thao kwamba kurimira bya kora bio na kumpareke dire teku Adams nto ndi noru muno awe to kuina mwera yota mwera muro yanda wina rwiru bingi sana kulingana na specialist baba dimite rwiru atukuri thirikari ya county na national government bomba kwita be supportana kenda twatira tukona ndam mwithuno njambene kuma Egembe North Peter Nicholas Chabari.